rai leng ma khau gulau pu Jesus Christa zan khau viewers ka goi na ta thun riu lawe koma oirna asai hai the incarnation in Hinduism and Christianity tum topic bang ko te na koma shares lo ni koma incarnation som hai raguang ka hak zai pum zan pum suna man sai ra ka gunglung lo mi tai koma so tung ko mi tung theological term hai Hindu ma khang khani Christian ma khang pai na important sum mi tung doctrine akhat the koma orna sai han thok nga solo ni mi ki tho Hindu mi tung ro sap kho raguang man sai lun kho ram ke the correct lun kho wong lung la na man sai rak kho wong lung la bam ki tabui sang khong so tumai khani Christian mi tung ro sap kho raguang na man sai tung lun lung kho wong lung la mi ki tabui sang kho so tabui khang so tum tung lam ta ko ma solo ni tung ko ma rai mi kho ni Hindu mi tung theology kho zarai kho Hindu mi tung theology kho Trimurti tum theological term akhat na mi kyu to the existence of God in three forms tu na kuma so Hindu mi na ro ha ka thup na tu na kuma lume mi kyu to Brahma Vishnu Shiva tu na kuma kai we kyu to Brahma tum pu hai the creator ram ka to na ta dham la na ba mi pu ragwang kuma kanai mi kho Vishnu the preserver Brahma rina dham la mai kabon siam goi te hai preserve suna di ring lo na ba mai nga ro te hai Vishnu tu kuma ka thop ma kha Shiva tu na ka ang pu ro mi ki to the destroyer kama rina Brahma rina ka siam la mai dam lo mai ban siam ka goi pang ka tai goi sak mang mai perfect su mang mai ka goi ta su ka si kai da na recreation su da nu khang kama rina destroy su na ba mai pu ro te Shiva tu na kuma ka wai kuma tayo so kan mai the preserver Vishnu tum pu hai karagra kho incarnate suai tu na kuma so kuma rai liang mai tong incarnation tai matsya tu na kuma ka we kuma mi tong incarnation ko hai kum tu ngai manu tu mai pu hai kandi pinam ru kho lung lo rai liang mai man sai tu na kuma so ko mi pu hai zain kha pinung dui dai dui thum gong tina kamai thai puni na bam gan kho Vishnu hai kho dai mai akhat suna chawat palana manu tum pu te hai dui dai khatra kalaw kan tu nge tu na kuma so koma Vishnu to incarnation hai ru nai rai mitr na matsya the no kuma so la kan the kuma kanai mitr na kurma kathom kharena baraha padai kharena Narasimha pangu kharena bamana sarok kharena parasurama sanai kharena Lord Rama tasat kharena Lord Balarama sakyo kharena Lord Krishna kuma rum kharena Kali ko mitung incarnation khoi kho hai Vishnu rena mansai nun lun kho ram ke thai khauring lun kho amte khauring le mansai kriu mitung lun kho wali palna mansai nun ra kho gunglung lo kam kyo tabui sang khre chau tu na than pum gan khau kalam ka thup noi mi ki tho rai ma khau to protect sadhus man sai gai minun rosap tat minun ta gak lau khang ka siam tha lau khang zoi tha lau khang tu ko ba kanai ma khau to destroy the wicked man sai si minun mai si minun goi ta suloi su ka si khang tu na ma so ko ma ka thup ma khau na to establish dharma kandi ram khau chun sak mai goi mai nai lo mai ti lau khang nge na ko ma so goi the ta tho ni na Christian mi to incarnation lam kho ni kuma te na kuma zau da kho kuma Christian mi to theology kho hai tho incarnation hai akhan na di the mi so ti ta so ka mai Hindu mi to theology kho Trimurti ti kho ta kuma ni zau thai ro ka thup suna kuma noi tu mi kho ta Brahma Vishnu Shiva tu na noi the milong khatai Vishnu tum pu hai incarnate sur phe tu kuma solawan the mi so ti Christian mi tung tha Trinity hai noi the mi khau hai kathum akhat na sumai rawang tu na kuma ni na lom the milong khatai nom pau rawang Jesus Christa hai incarnate su the tu na kuma so the kuma Christian mi tung incarnation he akhat na tip jang na kuma incarnation tung pri hai ro da thoi khang mai he ti ki tho why incarnation tabui jang khre
Christian mi ram lom kho incarnation hai pa kan dung so tu lam ta ko ma zel kho right mi kho to give the way of life kan di mi non khang ring mai sang tai de lao khang gong tung the new rina John chapter 8 verse 12 ka zel te ko ma la we Jisu roi kan new kho sa dat e ai hai mban khang ghat mai he thau puni athai lai pui mai tai ka khau ring mai tuang ghat mai nai puni kumna kamai zik mai khau tadat ni tu ham the tuna ko ma sawai kuma kanai mai khau to save the wicked mai si mai nun ra mai tha pap mai nung goi ta ku lao khang new rena 1 Timothy chapter 1 verse 15 khata po te thai kuma hawe pap mai nun ta gu lao khang Krista Jisu imban khau gwang the tuna sa mai hai kaling mai lat the mi hai mai goi na roi la lao ni puilat re tuna kuma sawai kuma new na sai dau kan di dong luan hai zel pum ngang khau pai na si mai ra patek the tu na ang gon khau su si na ba mai ram ke thai tu zang mai khau su si mai ram ke thai hau tu hau zang mai khau ram ke thai bai bai mi tuang gwat tu mi tuang pai na si mai ra patek kan di khau noi bam tung the kom bi zang thau ko ma sai ha new pang khan ni kom mi tuang si mi tuang khau khod da bang ko ni thai asai hai new na thoi lao kho Jisu Krista kan di ram kho wong lao mai hai aniu ko mai si mai pap mai nun goi ta gu lao khang roi gom tung the kuma kamai na si mai pap mai nun goi te ha gu lao ni na ba mai kuma so tikitho aniu na ka dang kho wong mu ge toi thai ram da ka khau nai mu ge toi tho kamai gu lao ni ni jian ni gu lao ngam mu ge kom ja na aniu na lum lao kho Jisu Krista hai aniu ra guang the atagu lao ni me pu the thum ta lum lao na aniu si me azu goi ta gan kai na Jisu Krista thai loi khau tum ta kuma krian tum thai kuma aniu Christian me nun ram te Jisu Krista ta lao lao kan me nun goi kho kuma salan su lao ni me ki tho aniu thang khau ram ta aniu koi ning koi gai ma aniu rup rian me ko goi gan sa ro na Jisu Krista ta thoi bang me azu ni nai bun we ko mi nun ko guai khang ta aniu na Jisu Krista tung goi sam ai din na kan niu ta ni ro guang dai khau zoi wong la mai tu ma ha aniu thau the kom ja ha aniu na aniu pa mai ram ki tha aniu koi ning koi gai me guai thoi ma si ma khau ta nam ba mai guai te hai khom wong khang aniu kram ma bam khau tu so lam ni tung the kalam ki thu Jisu Krista da ko ma so we ai guang mai hai rasap tat mai nun ta kau khang ha me pap mai nun ta kau khang de tu na kom so kom ja ha aniu na bu meng kho mai tuang pan ti khau ko du na bu meng khai na khom khang kram ma bam kho tum ta kom so lam ni tum the kom pum khang ha ra guang le na aniu ta su hiam khai na ti lau ni the tu ta ma so lam ni tum the me go na ta do in thung ko the